Abo nonsia. Ahaya SOMPA 106.5 FM Accra. Ebron sunsi de SOMPA kasiyebo na KJC Company Limited anopa nonsia kasiyebo no yede esommo. Na kasiyebo yi free Accra SOMPA 106.5 no enam ye headquarters ewo Kumase. Eye SOMPA 93.1 FM. Ayiko eye 100.9 Kumase. Paris France eye Adamfopa Radio. Takwa 4 asom ewo SOMPA 101.1. Takwa de SOMPA ye 103.3. Tachima SOMPA ye 106.1. Sunyana SOMPA ya 98.9. Nkranza SOMPA ya 90.7. Doma SOMPA ya 101.3. Mankasim aya Kingdom 106.1 FM. Decoder so baby radio no wono aya SOMPA FM. Facebook unso aya SOMPA 106.5 FM. Accra wo like no share page no. Ebre bia ya de kasibu mu shamo ba na wonya ho mfaso. YouTube aya SOMPA FM live. Ya website ya bone bede aya www.sompaonline.com and the app no betimi download do Google Play Store and also iOS Store and also SOMPA online. Nana KJC Company Limited anopa nonsia kasiyebo a wo bo ye chidoma endpoint homeopathy clinic wo fa homeopathy so e dia yeresa abrewo and na secure sanitary pass ye ema hotoso and na Twisco ye delicious chocolate drink na anopa bia ye bobi na ema yenya nuanu ahodo no e ka ho na kasiyebo yi edimu ensema ye de ema manopa de edimu akotene no ebini General Johnson esedun ketia na etufue fa enkomhye ye fa helicopter crash no wo tufu de afa ho Tamale South Mrashebedwani Honorable Haruna Idusu edi atudwa se Honorable Mutala wonya ne ba bi kro no medical students aduanan so 47 anu ono na afom ho ka ehwe mu school no se wono ankasa afato no ho so a wo baba ye ho adwuma Dr. Edward Kofi Omane Boama na yiyo no abusua chese nyame adom akoforidia ehorom de bekro Dr. Mark Oliver Kevo wo ye Eastern Regional Chairman edema NDC amonyoko no waba ne se Dr. Omane Boama wonya ne ba bi kro no ono ankasa ne ka woton eno de bo ne chidoma ne de ye campaign eno ana Ghana Armed Forces for so ka chen central force ansa na ye be report e fa ne sam esi ye ne ho no ya ye hwe ye pa na wontumi TV I know Ashanti Regional Chairman ma MPP amanyuko eye ne dia e de chowpa e dia ma omampanye His Excellency John Dramani Mahama ene NDC for e fa helicopter crash ho asemo a esi ye no ye betwa bosompo na yakwa amanone na amanone semu no wasi Britain soja fo bi a wono mo ye adwuma ewo Kenya won mo fakwati kwan bi so na edian adwuma pa ene wo mo ye ensem kan we no ho ne de sumo sakasebo ewo SOMPA 106.5 FM Accra ye ne de sumo no pay eyeme AKOSUA ABOAGYE meni medoba obrempong na kwaku ampoma Afe yanshe kase no ase na yakwahase a na yahase e de free dwemtreni edema chiriye amanyoko no Johnson esiedu enketia dodo da bona mena na General Mosquito wono na yakase wo kire se na enum ho ya bribire ebo oman Ghana na wiase nyina so ne esu no ne nyina ye nipa nwotwe a na wono ye oman ne ho adwuma na enam so ma adupre kwata ya womotimu no ekonya akwanhia ma wo mu nyina kana na ba akokora nka agi eba ye akomhyefuo bi bebre ye ne nam social media ne so eno wo mo ka amena me hu ne kane me hu kan ye na so amanfo amfame anya asem eno ama sese akoye asem amanfo bebre no ka ho asem eno na General Mosquito ede na no atu bi no wo che say asofo no a ka ho asem no wo mo nya kafo pa na ne nsem no wo kan ne say. So I want to urge everybody to gather courage since this tragic event. We have heard a lot of people talking about how they prophesied it was going to happen. But I believe as a Christian, and I believe that it is so with the Muslims, that nothing happens on the blind side of Allah. Whether you see it coming or you never saw it coming, it was ordained by the Almighty Allah. Abusiani ati ye dwemtreni edema NDC amanyoko no Johnson esiedu nketia na sansemi a esi ye anyene ene na woche na ese na woche ne ena helicopter ekopem ye ema nipa nwotwe omu nyina ehwe wo nkwa na sansemi ena wosoafo wo hye enwumesua so wo san ye Mrashebedwani ewo Tamale South eye Honorable Haruna Idusu wo de atudwa se
Honorable Mutala wanya ne baby Krotamale Central Mrashebedwani no anu oye Environmental Minister Dr. Ibrahim Mutala Mohammed. Now medical students beye aduanan so 47 medical students adesuafo omusua empomji hu twumadi anu ono na so o masene a omu kanyina eguna pompam na sese wokoyi enu nti so dupon atutu asankwada aduanan so yi hwan na ebe hye wo mo ne no na Honorable Haruna Idrusu say ye piepia wono wafa so a Sa 47 students ni nyina omo medical school no wono ne betu omo school fees am wo nti odi Honorable Mutala ade na wahye nkwada nti nkwada nya ni da so ensemu nyina pie ebra nkwada no enra omo nyina ebo hyi na omo koye na Honorable Mutala de tosom yensa ye jam no no omo de omo ekohye mu bie ewotamale na wo hye se de adesuafo na omo wura ho ene yesu na omo su na atete fees omo kyem se Honorable Dr. Ibrahim Mutala Mohammed wono ena ehye wo mu nti ne sakapra na asa dama enfri no ho ama wo beye dan ena Haruna Idrusu se musu no munya su mo pepa mo ni wani suo se the revelation kura aka se onyankopon so wo handkerchief de be pepa ye ni wani suo no mo nso mo pepa mo ni wani suo na mo kan na da mo so wo ngomasuo mu no mi ankasa mafaso a na ane pasoro na mal mo chiama ka otuzo jabe ne yalma muallimin danyo afanin waso nan ma ayama kan na atuma bira karan da qur'ani ko na be Mutala tiyan gare wa inna la kullillahi malikal mulk katamal bunu man so yene o te karan dale kapa malikal mulk ma lela onable so we Honorable Haruna Idrusu se musuku no anasa medical school na mo wono mo beto so munyai da evi se ebia mo chidomfo anasa twiasebo titiri eye Dr. Ibrahim Mutala Mohammed no afiri mu nti no na mo gin se ne da so asa na nso mehye mu nyina kopim se mu be wie suku a ede atosom yensa ye na yie no na ye nyina ye jam no no ene ode sansem no etudwa na wo sansem kro no amu no ena empani aboya kase aboya no ho ba se pani ba kwa no so eka hunu bie na otwetwa mu no eye Dr. Edward Kofi Omane Boama wono apuem hantam ene wofiri na koforidua pa ena watena ne nkwana no emu kase pa eba ye abusuanfo bebre abotwi abotrada akokoforidua ne fie akoma abusuan nyina yakọ eno na nam so ema nana adesipoku a antwuwa ya otoso mienu wono ye koforidua fidiase mponi ahema wode atoja ene wo kire se nyame ya adomo a Dr. Omane Boama na yiyo no ade a koforidua na wone beye no na wode nsem we nyina to yama ne boni kwamra nyako anim na sei ene waka no yebusu ye ntotoye ene mafrefre nipa 1 or 2 bi for arrangement of car ebusua ye mpono ebusua no ene efijaseman ne atrankonwa koforidua ne efijase nyina no yede ebeko na yakwakoka ban ne ho na nyame adom ye ne aban ne kan sei yede hie no obesie no nkran hwama ye then ya waye ne hyehyɛ no ko ye ntwe aban ano wofom ye ntimi engye sa adi no fi aban Saban sie no ma yenwia na ne 40 days na yiyo no de esanse eja ne sie banti no empono abusua ene efigase atrankonya na okwa wi adwumo baabu ene da sebre oti boaten ka bom da sebre kwaku boaten ka bom na omadi mpono anim na ye nyina yaye eyiye no hase ye de ahye na no ne yo fast ne ye ba no ene monyam na wowie ye no eno sande kakra kan no wache se we die wo besre se nyame adom a wo mo ye ni nyina wie no kofodia nso ubedu afijase run about ho no a ombe ye ni ombetumi bia aboa apagya statue baako e de asi ho e de ase Dr. Kofi Omane Boama animonyam ni susu ye mu no em se ye wo run about kese bi wo junction ha ye de fa ko akwadum esan branch ko kofodia ko esan branch ko yeko sa run about na si yo kakra saban betimi a statue kese e de asi ho na aye Dr. Omane Boama run about a eno ye utwa we nana adosipoku a antwuwa ya otoso mienu kofodia afijase mponi ahema na yeto so no na Eastern Regional Chairman dema NDC amonyoko no Dr. Mark Oliver Kevo wodi atudwa se Dr. Omane Boama wanya ne ba bi kuri sa papa no wabo ne papa nipa ya de a wosayeye wose Dr. Omane Boama na yemuye ene na hohyeso ne suban pa no ekoyi ankasa ena His Excellency John Dramani Mahama na wodo no esan penasem na wo chem se bra wo ye campaign na emu aye den no Dr.
Dr. Manebuama ena ebuana wa yem samani sika emekwo wi ase no Dr. Manebuama ton ne car ono di sika na man se Jennifer campaign wasi enu achi na bra Dr. Manebuama NDC for fan se wonye NDC Director of Elections any IT no ansa no oba begia tum no ne cheche nkomo one da ko ansa kura na oba begia tum 2020 ebra NDC for edi ncho no na His Excellency John Dramani Mahama Nkrofo kasa no wo bia bo Dr. Manebuama omo bo no sobo so oka ho na party ni lusu ye wanya n'adwuma yie eti sambre no kura Dr. Manebuama kasa nkode ne gya ne beto ho na nka party na nimu na wogina ne kura nka ofiri ho say yaye ne Director of Elections and IT ne kura nka sa dibre ne nko mpabiem eno se da bi se de wo pa His Excellency John Dramani Mahama asam ni ntino wo jemu onye ye nti obeta na chi ene se edi nkunimdi ebre omo 2024 no nti Dr. Manebuama na oyeni papa. He supported me at a point in time. He had to even sell his car to raise resources for my campaign to be a regional chairman. That's in 2022 when we were in opposition. In fact, I became regional chairman and then we had support to national election. We any ayeti ye Dr. Mark Oliver Kevo aye poye mantem no ye jamtreni ema NDC amanyekuo no na Dr. Manebuama no odi ne ho adanse boa wo boa no ene brebi mpo NDC for lusu ye 2020 party no echi na bo so se wanye na dwuma ye nti no mu lusu ye nti papa na kora no na nkopese wo gya adwuma no nanso omo hye ni nkuran no ono no wota chira afise na His Excellency John Dramani Mahama wo pena sempa na se waboa na nkunimdi aba fofia ntoata mo edina pakan abesi ne sui na wasansam krona mu no na Ghana Armed Forces wo mo ede enkrata tenten ede beto sompa kase anim si yanka na obi anti bi sanse eba ye na watwe pepepe wono mo Air Force Z9 helicopter ya ekwanya akwansia no manfo bebre we interest wo mpa na nso titiri pa na nsentrefo ye kan sam na ne ya kan cheche ne pa ebinum won ba kan sam no de sensationalism no mo ka cheche ne pa no mo dandan no afi kra de asam no ne ani ho kra no won ka eno na nam so ama Ghana Armed Forces fo enso ede wo ma no ato bi a wo mo kire say saa de no a ekoso no nsentrefo yenyi adwen every so na afi ye kan sam no nso a yenka ne yie na yenka masane ensam no tie no yakana saa pepepe na enomu eno wo kire say bloggers any titiri pa one mo titi social media na so nsam wo mo tworo any nsentwofo bi nsam wo mo ka no sansam no eyade ebokoto dwempa wo mo nim se omanfo no any di akire esa investigation wo mo ye edefa kwan ye fa so ema helicopter no ekonya akwansia na emom ebeye se ebe wa atwene yem na nsam trodo ne beba danse ye kwa kwa kan nsam a enim eba na saa abusua wo na hwrade no wono mo na ya na wo mo so no egugem afa ye to nsam no so ne de ni akire mo ewo nsam foforo mo aban ayese nyame ya adom a wode nhye papa ebegu akwam se ne ebe ya se oman no ye kra abe pa nka abe de ankesi de no oman Ghana ebe kra abe ede abe pie oman Ghana mu enam so ama mpanifo ayese wo mo ye nhye bia ewo mu no matimi aboa ama saade no wono atimi asia no kwan na mpanifo ede sansem wo nyina tudwa no na CEO ya oda Chamber of Agribusiness Ghana ano opani Anthony Morrison wono ene de na no to nsem mu a woka aban nsem nyina ma no. The nature of palm production. Palm is a heavy feeder because it extracts a lot of nutrients from the soil. However, we also need to be looking at what are the various innovations we can bring on board. Look at the researchers, we need to look at the dynamics. Because, for instance, when you go to Malaysia is having huge challenges with the palm production, okay, as a result of environmental issues and challenges with food security and other areas affected. But, palm in itself is also a huge industrial commodity, at the same time a domestic commodity. So we need to balance. Nankabe Malaysia for kra be fa be free ha enso yetimi kra eme e de free amonone e de banti aban ye ne obeti bia sa anya hwe no $2 billion de ye betwa e de free so se ne be ya ye nso betimi service sika we aye Dr. Morrison Anthony Nensam eno no Nana KJC Company Limited no pa no nsia kase bo na wutie free SOMPA 106.5 FM akra na ye to so oro Benadantwi bo siako e na ye dwemtreni ma NPP amonyeko no wasantema ntemmo na wo television aye fa ne wuntumi TV na wuntumi TV ne so no na presenter ba ko di tudwa say sa wo helicopter
helicopter crash yi akwa kopema Ghana fo nyina esunu a wo tretre ne nsa His Excellency John Dramani Mahama ena obetretre ne nsa e wono so se ne nsa wo mu bi wonim hu bi wo yi ne hu firi mu a enya yie wono eka ho na sansemi na wontumi TV e de krata ba bonten se wo mo de chopper ema His Excellency John Dramani Mahama no mo de bi nso ama NDC amonyeko no se asem wo mo presenter no eka no wanya de na ye presenter no adwenkyere a enye TV no wo mo ankasa ena na epene sa eti wontumi e fa akonya yi so na wo mo de chopper ma His Excellency John Dramani Mahama ene National Democratic Congress NDC amonyeko no se asem wo wontumi TV presenter no eka ye no na achia efise se wo hya ohawa ato oman no na oman nyi na charge no oman nyi na ensu enipa wo twea wo mo ebi ahia da ne nso na yegusu aka ho asem na se presenter kwotna television so na wotetre ne nsa e wo His Excellency John Dramani Mahama so wo nim hu bi na wo no ka ho a na enye television station no agyenkyere ene wo de no eye wo mo na epe presenter na epe e na wo ka na asem eti asotwe bi esafata no wo mo de bema no ama eniema nyina nso etimi edimu yetoa ensem no so ne de ani achemu e wo enwumasua mu Doma Central Municipal Director of Education Reverend Father Kingsley Jamina Asante wono na etu awofo afui wo kira awofo se wo moma ya e kira wasi no bi ho akwada no beba ya se o e de yenti a we se means bi kakra bi e de ma invigilators anase wo mo hwe so na betimi aboa yen pam yetimi atwa wo se awofo se oba be ka kira na teacher ni bi bo frɛwo se we se means tua 1 cedi 1 person akrompo e ho awe na reche tua na yen fam wankwada no a eye gina na so mentua oyo wofo nso so a ensese odo hu kokohwem se nkwada ni bi nyo bi o na teacher ni bi a na se obi an kanche ni se bi a on fa sika bi mra ni bi a o ma na plan batono a betimi de na adwuna fa ho se e bi a o pesika firi ho a wo bre nke bi a this is the time fa che wa adwuni mu se yen so so saa niema no eso na enkoma ni sika bi a e bi a ode ebekwa akodi saa niema no echi bi nso so no eduru saa mre yi so a ya mo fa ni bebire so omo ebre efre bibi readiness se wanye aduane atuni ni we Reverend Father Kingsley Jamina Asante na wo wie no se adesuafo amosom ko cho so hwe no yi munsia de ye pa na mokotena so hwe ne ho a mo ma adwen nyina nkɔ ne amosua ne ho na nnam so ma motumi atwa ya catch mo an say ye ogide wo mu ahwe de ani de akire ahwe se omo be che ma de eye tini aka no mo ensuro mo ho empopo na mum ni omo asua no omo nko omo nyantobo ase so se the paper no atro mo anima atoda omo set questions no bo modern ase questions na be pepepe de na ho den no e be pepepe na nso eya ebidie e wo fom chen bi chi omfa na nimfam yi na ontwusu ni a ono ehwa obetimi ansa ni na ontu eno eho anamo mo omu ensuro eya suro no ha dwempa se ehu eya suro ni ehu no ha dwene pa we Doma Central Municipal Director of Education Reverend Father Kingsley Jamina Asante na ye so no 2023 na rehusem bi si ye wo Kumasi kejetia ebra eja eto ho na eja to ho no enenam so ma stores be ye aduonum mienu 52 stores ne nyina ehye egu fom na no na President Edema Federation of Kumasi Traders na nakwasi prempese 2023 besi sabre ya fia ba ye di na fishiada stores aduonum mienu no ne nyina hye egu fom no ya nye ho hye na sese no mpanifo chem se insurance cover no a na esese nko mu nya na nka be $259 million ansana facility no enko matimi asi na insurance bia na ho etiwe ayarehosam na eno ena na prempe ene sompa kasebo etwehwe nkomo no sei ene woka no ye ba edwan mu hawa hodo bebre ena edwa no ye fm ne titu insurance a eni edwa no $259 million facility na insurance and cover facility na a major problem na previous administration ye no mo kan ya se ehun behia se esese ye insure facility no nti new administration abay ye be say the new managing director ene came boss apparently on the board chairman ama the new board no we eni ayeti ye nana kwasi prempe awono na ye President ma Federation of Kumasi Traders na wo wie ne nsentro ni bawa bedu eni kejetia ema wo mudi dwatwetwe nkomo eno mo de tu bawa bedu anim se eni ma ahye no kwan mpanifo de wo mafaso no wo mo de enye wo mo de eno nto mo de se de to regional minister Dr. Frank Amwako hene ena KMA boss Owura Kinzuba se we de kin ma muso
Ebi se eto ye nto ya de wa ha. Musumi wo ma me de madu minister ko han ebi bi. E na me poso ha. E le soro ho so mo nsuo no dwo so nyina no mu hwe go. Se me na me bo pa ma ye hwe. Afa me simi nya sika e mo pa bi. E na ma ja na nsuo ta ho sa no. Se ba krem na ada na ntontom na ewe ye nto hwe na me ka se onsa ma se ye nto hwe wa ha. This customer no no akai wa no na ntima no ugro ma no aba ha beto ba ko ma nya sa de wonya so bi twom beto ade da bi ni ha sa. Mo se ba beje ese beba ebeba. Ko ko so munya botre ye ko de bi ado mo ka cha na ntafe ntimi ase mabere ma we yen central ni ba wa be du ne emadwade for 2023 eja no eto mu wo kejetia eje eto mu ma 52 stores ne nyina gu for mo no ene wo mo akasa ne kase be wuti efri sompa 106.5 FM Accra na me ka musa na KJC company limited no pa no nsi akase ebo no adansie mu nyama nyina wo pa wo benya na wonim se na KJC company limited ye yete so ane asore Ghana ni bia watimi asini dan awie ntentem so abasahare so mikatante no na so de ne hokobo nhya ne bi eso no so baabi a woto adansie hu ne ma ne hia pa efisanye baabi anasa woto a wobetimi asie awie ntam na KJC company limited ye sa wodo ho bono a na echese enu anu no etise ye nadoa say ye plywood say ye building wires say ye cement iron rods nchance de bodan so baabi a wodo a won lack she bibia wobenya efa no the Lord is my shepherd I lack nothing na KJC company limited say dana wusi no wo chance akowie na kachi na wobenya eko ba simprimo no ebi a wotu wunsi danda third generation etise wo pafutu abra na free consultation yemfa ma na free delivery no ene say wo ba ye wo kansa kese trucks wo ho a ye de begum ne de akwa ma wo firi na no central steel for bona baso say eko ba simprimo wo bema ba outstanding services 2023 ene ye de ma wo eti enkran ne kuma se wobetimi afa na KJC company limited ene ne dom ne de sompa amount e wo 020435540 020435540 na wo dem Endpoint Homeopathy Clinic. Dr. Dubois say what a penten kwache enuntibra. More than 17 years and the homeopathy ebepie Ghana haye adwuma. Na dodo na homeopathy ne kra no wo ntiase and o say homeopathy no a branch of medicine bia wo mu nro no edanso. Wo mu nro no entese na anum nkrofo ne de ne bi. Wo mu nro no wo de sayare a ententem abasahare so and wo de baye and na yare a ne ye fa ne premature ejaculation a mema ne de Mr. 1 minute ato wo mo no sa reproach no low sperm count bembe bi ko hospital ni akache nso low sperm count pe na ne yemu ahye no nanso endpoint ba ye no say sa wo hawo no afri ho wo fa homeopathy so na emoa no kwamoa no na wo monya hoden ebre bi atwam bemma nya prostate enlargement na ye na tete endpoint homeopathy nsi say prostate issues no ye to ase ebre bi atwam e ma ne mema samu pa wo na munya na mo bre endpoint homeopathy afa homeopathy so e de aboa emre bi atwam wo ko hospital ne yesi kidney no ho abahawa na wo yemo show Dr. Dubois for homeopathy so e dey boa kidney issues and liver issues nyina wo ye physiotherapy and massaging endpoint homeopathy clinic. Dr. Dubois say she na kira kwan so wo Kumasi akronoma bohia e na so wo nkran ha Spinters Road baby e fa ne share signboard wudru hope e bronu bi di busa obia e be kire wo e na mo nso so am Waterma community 22 no ne nkrabata ba ko ho etiji number na frɛ doctor na befa e 0244 867068 0244 867068 and our face is 027 423 4321 027 423 4321 Endpoint Homeopathy Clinic yet in the swan yes sorry or baby abusumi akwantu apokoko no se wucha make can say secure sanitary pads and we here now secure a man who to so ladies we are secured ya were long and extra minty sizes no two convenient sizes and a pearl cotton na esemoni ntino wunya extra comfort e ma ho enkekaw and na wonim say baby ade atare na ha oso aburuburo wotim di otim oso aburuburo wotim di otim e say wo Kumasi mama excellent cosmetics wo betimi anya retail na say bulk purchase aye secure sanitary pads na eno so e wadum na kwada so estate mama excellent cosmetics e hode secure sanitary pad na abusu say tam wo betimi afre 024 386215 aye 024 38
62158 na with them secure sanitary pass yenyina yagye atom prekope. Good morning Ghana for your mama chia no penny mama chia eye Twisco chocolate delicious drink no and na ye ka ho asem promosido for chia one open waka was what the Twisco no aba eye delicious chocolate drink wunya bia utimi sampa no pa wo bobia na wo kwa adwuma na senkoda na ikosuku na uni peduana na esresre enti vitamins ahodo no ewom eye delicious eye chocolate and na na delicious taste ni na echi no wosan fa Twisco energy food drink no energy no nso wom and na 14 ewom no eye energy boosting minerals and vitamins betumi aboa wonti anopa de 2 cedis pe ubetumi anya bi wunya nso hie wunya nso nyunu ni nyina wodi wom a etimi eye yie enti bomodian say Twisco energy food drink no eye delicious na eye chocolate drink no anopa obi enim say beverage eye the preferred one na no echi no so na 14 nti wutimi nya energy no na etimi aboa o eti kan hun say Twisco power your dream kasebo wutie fe SOMPA 106.5 FM akra ye home so ye ba ye de dia kanyina ebeto so Munde dinam se menya foreign call. Hello papa, what do be a new? Se me feel London, eko US. Na no kra wo kra fra me bo mamania. Na papa mo ho te sei. Awurade aduma haboko. Na ko jejesi, eko bo sempene mo. De woton adanse ho niam no nso. Wo hye ho de. Oh, wo hye ho. Eko ba, mesi wo bo aduma kra sre kane no a. Na wodru US won so manfo bo ndin sa na. Hey papa, US hakura de. Na ko jejesi company limited agi ba bia. Wo Holland, Germany, France, Italy, London, Canada. Eba adanse ho niam dia. Obia se na ko jejesi company limited. Na matese wo bie depo kasie bi e wo kasoa. E ho na wo bia koto adanse ho niam. Na eye no kura papa. Oh, no kura pa. A police station in Chenhua. Hey, a kuoba sempre monono. Onye mereda. She, we kura no mi ensemua ene obi en foforo yawo. Ba ko abu akwase paase kumase. Ene ba ko so pokua se nkran ha. Obi ase na kodwodasi eye bemaba e wo dansi mu. Woton cement, iron rods, banding wires, and adua plywood and just say the board dance ro. Te se bibia de she e dansi ase de ko wie. Depo no nyina so eye tufo bo. Wodu ko ka mu a, wodu kodwa free. Akra wuyi kaswa depo eni pokrasi de no kra to nchen a wosan obi akoteman Tantra Hill Iron City amanfrom wosan bie depo kese so e wo Koshiman Kumasi sepase depo no kra da nchen a ebisu magazine road head office no wo bie depo kese so e wo da de ntam edwesu Akra road femeso opposite Alhaji Salia ampaba meboshen Tanoso Breman and a Manfrum. Numbers of for the fray 0244 313 752 and 0244 41 9393. Nana Kojesi Company Limited. Hey, a Kuabas in Primo. Endpoint Homeopathy Clinic. Ghana had the Obian himself a prostate. Na baby, you multiple screening. Emma Huni ye etuasia. Na a Endpoint Homeopathy Clinic. Anasa a kidney, a liver problem. Wofa baby and ajo. Na dear friend premature ejaculation. No, bear maybe I want to do for Quaquasia. Asa wo di ne ho agro asa wo tonte ene ebra Endpoint Homeopathy Clinic na ye moa e man ne mema mo pa wo eye Endpoint Homeopathy Clinic wo mo dem fua yare bia infections bi ne wo ho anase bia wo hwa wo fa ba bi na adwodwo kidney problem prostate de eye Endpoint Homeopathy Clinic kuma se ubehu Endpoint Homeopathy Clinic e wo kronoma bohia ena Akra hanso so de wo mo gina mu ankasa e wo Spintex bebre friend share signboard no hudru na ubusasa wo pe Endpoint Homeopathy Clinic a obia e be kire for Endpoint ewo 0244 867068 and 0274234321 Endpoint Homeopathy Clinic wo mo dem fu na fa na moko Yekoye training wa garden ni mu. Na me prene. Mama, javelin. Oh, sa. Na plate no so e. Mama, enye plate o, discus. Yeah, training every say bese inkunim difo. Mo asemunim se, ansa na mo bedi inkunim no. Mo hia hodin bebre. Se ye chocolate taste ni tu nchen a. Ene fota e what Twisco mu no kra energy boosting vitamins ni minerals a. E bua inkunim difo. Mama, yeah, that's it. Me mofaya pomudi hu hear me. Twisco, power your dreams. FDA aji ejeje in krato yatu. Kweko.
Minim se wa ye she. Me cry man nane. Now so ebony show one embasso. Mane honsepeno. Ebony condoms comes in different flavors and available in all pharmacies, chemical shops, over-the-counter shops, and pubs. For bulk purchases, contact 055-230-0075. Ebony condoms, Ghana's most pleasurable condoms. Make it worth it. We got peppermint, strawberry, vanilla, chocolate. We got peppermint, strawberry, vanilla, chocolate. It only the view means a condom. The condom mulia then it's not on, but don't support as a condom. Ewra, me pacho bra na me hwa de wo bag yi. Bra, aden, enan so biem. Hey, time heba me hye ya me ka se yi ba akun, ani wayi me ensen. Bra, sanya time heba me hya, esia gyimi ni me fiefo enya de abako ebeso yen. We de udi se ofa ni nyina. Time heba me hya, me ka se me di wa dance ya heaven ena de mekwa akopie. Enti se malaria, we draw ne time heba mixture. Enye enunku o, de nanum ato a wontimi anidie no. Time heba mixture duro no ena ye ma wo. Oba a wafa afuro de o ma akwada nofo. Ene akwada woni mfie dumienu entimi num aduro yi bi. Se obeto aduro yi bi anoma, hwe se wakọ hospital anase lab am ye hu se wo atridie malaria yi bi ansa. Se o petam heba mixture enu dudu atu a, fo ani kire KNG Herbal Center ewo Emrom Abidjan House. Ana ba akoso wo atonsu Monaco Junction. Eno echi obenya bi atowo over the counter medicine sellers. Ene herbal shop dodo na emu. Fre 0244 417669. Kayo, set time no TIME. Time heba mixture. Afi malaria fever bi adani ziba ewo munu be tuako. FDA aji ejwadie nkratoa yi atum. SOMPA TV Emma Aketiapa. Nokure Emma Aketiapa yede bibia se yetwa kase no eso. Yede kase no ekopie mu ewo nkrofo kroso. Sojafo ya wo mo boban ewo Kenya na wo no mu free Britain. Enyire si abrochima mu ehwehwemu aba se wo mo kwa na eso wo mo sabe mpraduasa 22 a wo mo wo Kenya no titru pa ne baby efre wo se Batuk. Womo anu womo no mudi agro pa na tiefo be kai a be se 2022 num ho no na ebeda adwa se ababa kwa efre ne se Agnes Wanjiru wono ekodi agro ne se bie ewo Batuku ho eye sojafo no camp ho no na nam so kra ma wo hwere ne nkwa ebeye hey ewo man no mu eno nam so ma Britain aban no de tabo no eto sojafo nyina so se wo bibie ni ho ya oni tutufo anase se oni tutufo edi agro kra mpo na campese wakwafa won se eja ne ho akire no wo bi man so ntini wo pe ba bi na eja wod ne kaka de akobo se ba ye wo mu asase den free sa abra no a de besi na chese egusu a ekoso pa eno nam so ma UK Ministry of Defense no wo mpanifo pa so aka bi e de atoso ache se saade we ya ekoso no de enje kra no nam so ama ITV so hwehwemu wo de aba no abehunu se no kre ade ne guso a ekoso no nti be ya UK aban no wontwa abanhwe ano kasebo no si ensemede sumo no pejedi makotene bi ene se Tamale South Mrashebedwani Honorable Haruna Idris no anso ene osofo hye nwomasuan so wose Dr. Ibrahim Mutala Mohammed wanya ne baby kro enkwada aduanan enso 47 medical students no anu wo hye wo mu no se wo no beto adwuma no so Ghana Armed Forces se bokoko se titripan central for sane ye report titri bloggers no ya yenhwe yie pa Eastern Regional Chairman Dema NDC amanyeko no Dr. Mark Oliver Kevo wabo amane se Dr. Manibo ma wanya ne baby kro no wono ne ton ne car edi piano man timi ya manyosam General Esedun Katia enso na ka se wo kire se enkom hye ya manfo keka e de fa helicopter crash no hono ya woni mu hwe yie 2023 kejetia eja toho ema 52 stores ni nyina ahye egu fom adwadifo ne se afia ba na mpanifo mpusu o mu fi so mu wa hohiahiem afutu akọ e de ama awofo e de adesuafo ye ekiro wase ne se sa 1 city 2 city ye mfa nkoto apo ya wo munyaye kasebo no si na KJC company limited na no pano nsia kasebo adansi ho niam na kache na wobenya enpo
Endpoint Homeopathy Clinic ayaresa papa ene ye fa homeopathy so e de abrewo wo ba wo busumi akwantu de kam fo de ama wo sompa so e secure sanitary pass ena no pay so Twisco energy food drink no a chocolate e delicious na eno achi wo benya ena force wo mu no kan hunu se wo nsu bebo bie kase boy fi sompa 106.5 FM Accra no esanso fa your headquarters e wo Kumase e sompa 93.1 Kumase wanso ya yiko 100.9 Paris France ya damfo pa radio takwa sompa takwa de sompa techima sompa sonyane sompa enkranza sompa doma sompa manka sim kingdom 106.1 FM ena no achi no sompa FM decoder so your Facebook page no yes sompa 106.5 FM Accra wo like no share na ebrebia wo ba ya na wanya ena YouTube sompa FM live your website your www.sompaonline.com your app store so wo ko ho na wo ko betimi download your app no wo ko app store anase iOS store no so a wo betimi anya na se Google Play Store no ho no wo benya na wo bomodian na wo type sompa online wo benya sompa online a wo bontu wo betimi download your app no na ebrebia wo pay ya na wanya yen ye ne de kase boy so mo no pay me AKOSUA ago aboagye wo betimi aframe AKOSUA nshira me ne me doba obrempong na kwaku ampoma yada mo ase special local foods abakade enye aduane ne aduane o ye wa aduane ne wa aduane enye nwanwa se Ghana ha ahemfo eyi akese word na akese party akese se wo pe baabi a wo be serve wo ma wo ho se ye buffet ene wo mo ye se ye local continental dishes a wo bi atwa nani a Hajia special local foods e wo hacho atomic kwan no so ho no de ntie fre ne local foods ne se enye wo mo ye aduane a na wo mo atentam tomatoes wo apro meko apro jena apro garlic apro no de aye aduane se ehya abontine aduane edi yenye ne bisa dabi Hajia suro nyame etinye nwanwa se Ghana ha etitire se ministries agencies akese eyi ahemfo na nanom ahema mo wo mo tenase no wo mo si ye bedidi ye didi eziban ye didi a wo mo se momfra Hajia special local foods efise hono ena aduane no ekoyie Ghana ha ba bia wo mutimi serve Hajia special local food pese wo fra eye 02463599921 02463599921 and answer 05947972115 05947972115 for not with them mama nka bebe kaka fa makoma mu hene ho nkyerɛ obɔ me ne mabusua ho ban media no hye mabusua fi awon to aso so awon to aso so hye mama nka kyerɛ media mama sire da ne da media no kyerɛ papa de tiri kwa sabe bia ye obi wo ho aba emeya hyase bio intimu ranom na mokanfo mo saa oh Debbie Pepsodent 200 grams for no asem na ye kan yo eye kokoko Pepsodent kokoko promo no nie eye Pepsodent kese dada no a na ye de 25 grams aka ho jewodie na ba obusua ho ban na hye wo se mode FDA agi dwade nkras wo yi Endpoint Homeopathy Clinic Ghana ha di obi anim sesa ye prostate na ba bi omutimi ye screening ema wo hu ni ye etu ase a na eye Endpoint Homeopathy Clinic anase eye kidney eye liver problem wo fa ba bi na adjujo na de fa ne premature ejaculation no a ba ma bi a wo ne wodofo akwakwahia asa wo di ne ho agro asa wo tonte ene ye bra Endpoint Homeopathy Clinic na ye moa wo ema ne mema mo pa wo eye Endpoint Homeopathy Clinic wo mo da mufua yare bia infections bi ne wo ho anase bia wo hwa wo fa ba bi na adjujo kidney problem prostate de eye Endpoint Homeopathy Clinic kuma se ubehu Endpoint Homeopathy Clinic e wo kronoma bohia ena Accra hanso so de wo mo ginamu ankasa e wo spinters bebre friend share signboard no hudru na ubusasa wo pe Endpoint Homeopathy Clinic obia ebe kire for Endpoint e wo 0244867068 and 0274234321 Endpoint Homeopathy Clinic wo mo da mufu 21st Clinic yes sciatica expert sciatica no wo nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nansia besi ase ho no se ho techema eno ene ye fa ne sciatica na etimi bubu wo to ase ka wo se dwe wo siremu wo je ho ba bi
bia enye na no na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu ye ntia basobo o magye no Ghana ha ene amono ne enya asem ketewa wo mu gi international awards ahodo wo mu gi local awards ahodo na anu nso na wo mu bie the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim ha no ebi ni ba bia gi 21st clinic nkoa wo mu die bibiduro ene besa o yare no masa de machine aka ho eya yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama ade ba ko a wo magye din wo mu pa no eye sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ne hypertension ne ade ne ade Ghana ha ba bia wo mu ho enkran ha sese ye wo Tantra Hill runabout se wo free enkran eba ye wo wonsa nifa so wo fra masaman so na eba nso a wonsa bonkum so e ho na wo behu ye 0540311311 0540311311 na 21st clinic still wo mu ye sciatica expert na fa na moko ye ko ye train wo garden nim na me pray ne mama javelin oh sa na plate no so mama enye plate o eye discus ye training every say ye best ye inkunim difo mo asemunim se ansa na mo bedi nkunim no mo hia hodin bebre se ye chocolate taste ne tunchen a ene fota e what Swiss comunu kra energy boosting vitamins ni minerals a e po nkunim difo se mo mama ye dase me mo fa ya po mo di hu hia me Swissco, power your dreams. FDA aji ejeje in krato yatu. Onyame di niema bia hinta ya mpa Ghana de shimaima ya mamunyina kwa ba eba Ghana Today dwumadi so Ghana Today no de ye ne se yenya abotre na ensemefa Ghana ho trending stories ye de nyina aba sa ye Ghana nko ade a wobeti wo Ghana Today online portals website ahodo Facebook Instagram TikTok YouTube Ghana ho asem o edi ehim Instagram ani ade ncheche nyina no ye kwane akosese ne nyina na ye de aboa mo eno ne friend Ghana Today ntie ne me ma no atena se obrempon na wo ha sanso no hene yere oba fa fence wo ha abediafo me makwa aba o ya Ishra yo ya Ishra Ishra no so de da bia ya na wo ye yango sister Ishra o ka se ho mfa no kra na dimpo nipadua no nkyere just amekasa nipadua no nkyere na me o Ishra wa no Ishra abodo
Ejo papa yaba. Ohine yire yede Ghana Today no eba. Sure. Na Obrempong ebre na so. Ensam so de ebisi. Ene ma ekoso o. Eti memma mo bre na magada me beko me jiwe no ma fa president no ne David Nyabotre ma menche ma wansa. Ohine yire be ma yatwitwi ese no ma yensu ano. Owi a aduane ni nyina na yo de Obrempong dia. Okay. Obama ye delicious. Hi, chief chef. Anokoye chief chef. Obama ye delicious. Oh, delicious. Twisco. No asan so ama ye bibi kama. Na fe me mama 21st clinic na mi wi ama pet time obi. Edia hwe time no fa bre me ni ha. Na 21st clinic nso yakọ. Eti we de obapa woni wa ho fe de fata wo sa no pe ye sinye. Eti Pepsodent for say Pepsodent for si AKOSUA ABOAGYE ka asem aye ti. Susuma wo senior rewo wo ya so den do. Susuma wo senior rewo. Ma susuma wo senior rewo. Ni ya wo wan kasa wo ho. Aba. Na wa nya me de se kama. Ama. Wa wo ba na wo te wo nche se ya wo de afa na ne se na fifi no wo de afa ne se as na num na hwe. Se fita se su kire ma. Ma wonim se ohene asema wo kan ye no krofi se nyame na di se ni pedua kwa ne nyina mai. Wutini wo ho pese wo heni ye se de wa ye wo de kama ye. Sa anso na wani pese wo heni ye, wo heni pese wo ye. Na wo sensu pese wo ye ni ye. Da bia wo se sore a no afa bibi basos fa no mabepi asa man play you when they are grabbing on the number the person that's why I say I want to go back. I want to go back. My parents are not using Pepsodent to brush my teeth. I want to go back. I want to go back. Maybe I say I one of video bi me hu ye na akola bi a won foforo and no busa na ma me papa say we kwa de o say fa de we no mo say Nigeria na me bepe de wo Nigeria na we video na ti mi sra de o say kura electricity enkoyi na petrol te say me pede wa anti ade na ma me no obusa akura na sori ye gyan no obusa na ma me ne papa say ade na o ma nwo no bi America na say UK na say o mo say broni ba ne say no sit wala eti o sensu busa say die enti na fa Pepsodent e ma o sen kasa I want to go back yeah de nyame ye bia ye de nyame obo bia eti so wo hye it is up to you say wo so be hwe so ye nyame de wo si ama imagine say when you sin ye na sin nyina say okọ ombe ko nso ampa o obrimpo eba sa so ombe tutu sa won pesa wanim bebu agumu wanim ebebu agumu wa bra wo sin tutu dia eye Pepsodent toothpaste no e na ye kan for dia ma wo sin breeding patcho o se no shada anyo oba na boso mi bia so aka se oboku moja aba patcho eye Pepsodent abrepo anya sam kitu o bi wo ho a o sin abu ne nsa aya samo emma wo sim mu ne nsa emma wo sim pira na wo se na be ya na se da de na memma wo sin sumoja emma wo sin sumoja emma ni sumoja mane Pepsodent na mame when aya ne te se obia ebenya ne die wo se ne wo sika tie bia no ebi wom se ne ansa na mabaka so no kase aya ne toom nketewa adelto no na akese ene asa ya sachet 1 sa so na Pepsodent nso ya ne sachet 1 anti enye o eto te bia ko retreat ya ye bi bre fi mi pace we nketi na be wo no nketewa ne bi wo ho sika so a wo de ye wo ho sa so ene ye wo family pack no 120 gram no e wo ho ene ye wo ejakwa pack and also e wo ho na no achi family pack wo ho e che se ya ye nte se de abusuan mo tie bia no mo benya mo se so mpa chow we eya abusuan ni nyina de afa bi brush o ma no ma me AKOSUA ABOAGYE say o kasa o ma ho a o mu mfi no wonu kankan ya se de se de e be do kasa o ma tie no ma o kasa kra na wo mu bu ofu na wo mayi o ma so ato nchente mpa chow o kasa no ayi nti esa o mu nti asem ye eya Pepsodent cavity fighter toothpaste and I can for the way stop bia mu obewura no ebi e wo ho sanso and was so wadwene wo hunti ne wape eye dentist papa pa de ama wuntua kapre wuntua sempo aba bo modin ato free number no eye 0800 161 000 0800
161000 Pepsodent yana eno an free titini nyina no ye nimu no ye chichi yesi enu nsuo ma ye nsuo kakra no mo yo me pa cho se wanu mu toso wiya eya na wanu mu nsuo edro bi wo ho a ye fansa ansa na ye didi wo be fa edro a ye nsu papa no eno ne kasa mineral water CASA kasa mineral water mpa cho ade ya pa ne se obi aba beboa mu aye waye fura wie no akofa se bi ensufun bi di ama no wakọ ya no akonya typhoid no akọ wa amua nipa no yes se wo pedomu a eye ni kwa se wo pamu nipa santen esan se to da bia wo ko obegina paso se wo to ebedin wo ya yefro wo ye na se wo to nsa freedom na wasa benya hoden se be ya next time biem no beba de a eye kasa mineral water we eyo no ba chonketo wo ho adantem wo ho akese wo ho dispensers no so office wo de adwuma ko office bo se nyuma ko mo be gigi na mo de CC reception na de CC atokrom eto obi awura ho ana wanum bi kasa nsu koye last 2 weeks me ko sorry bi na me ko ye no mo de dispenser asi ho esio mo gate na no nti wan su ko de wo no na se ti mi wi na me ko papa no se de mo ye na nso ne de ya kasa no kasa na chami no water mo nti wo se one kasaloma fo be di nkomo na when de wom ne sanam se ma ne nsansa mesrew etim patcho wayi yo no wedding e na fe nso ba bia wotie bia no wo de ne prema asem no ye body ba bia wo ketuwa ni bi kura dispensers no kwaji bi na fasi ufie wona o mabem no menen so na o ye we chere ya na typhoid ne dos wan we ya na akwakofa ka ene owo na bre wo mpacho Kasaloma Ventures na chi akwan na wa typhoid ha ya akra back hospital na chi o pesa woni ni di kaso bom o pesa wodi nso ni bi bre wa aba no enie eye 0206 469430 0206 46 9430 and answer office line no 030 3965 780 030 3965-780. Eye kasa mineral water and aye kanfo ediama onu. Any obrempong ye chichi yesen ohine ira ma ye Pepsodent o ma ye kasa. But esi e bobi bigu ye guso. Ye pedie delicious. Very good. Ye pedie tasty. Fantastic. Ye pedie koyi. Piao. Ye pedie akoma beto ye yem. Ye pedie eye delicious na chocolate wom. Fantastic. Uze chocolate e de pa. Ena we so ye ye koko na hodin wo mu. Ye de. Na se Ghana de koko ne the best. Our own. Ye chocolate ne the best. The best. Eti enu ne de aye. Eni aye de aye. Promasidor for. Omo se. Omo ye hwehwemu bi. Ehunu se nipa Ghana fo titiriu. Se ye nya breakfast kakra bi ne edi. Titiriu pa ne ye de koko aye ni bi esa no a. Wotena office ana wotena be na adwuma na wo oda. Wo breko anopa o. Wakose wo kwa akoye adwuma no. Na order sade na nye won ma hu say ema productivity ekofom pa no nti na sade ubenya delicious delicious fantastic chocolate but essence or extra power ebema energy boosting vitamins no enafort no na enafort no boost wo energy no ema wonya ahoden de ye wodwuma ema woni ha ema wonna na when your friend no Twisco energy food drink It was a energy, a say aduane. And aduane agasa ese wa ma we aduane anye wadru be waduane. Mampa. And I am pese wadru ye waduane. And na say waduane ye be say unya ne papa. Unya ne papa. Tu unya Twisco energy food drink no a. Enye say chocolate wom delicious but at the same time enough for wom. Okay. Enye enough for to ne nko anso. Emiane no ahodo no kakra metimi aboso die. Ye wo vitamin C wom. All right. Vitamin B wom, vitamin D wom, and your iron wom. Okay. We dey kakra bi abetimi aboso. Edoso pa. Okay. Nanso ne atiefo so munya na udompemu ye dene. Na wapomu ye dene no. Na wo so unya anuane nuomu anuane papa no. Na wo so dey aye wadwuma. Eye Twisco energy food drink. Enye na ewo provision store. Say ma no atonton wo table so no. Wo mu nyina fa bi. Nansa ne me ko shop bi ya na meta ko pe bi me ko no won se ya short enra me ko e wa ko fa bi aba e wo do me dwem ha ya enti ba bi abedru bi ado super Twisco energy food drink Twisco no spelling here TWISCO TWISCO
SCO Twisco tiawa tree ana disco SCO e dey account no where we na kono okay sidofo ya de o masi Odehyieba unya bia no pa we ya o ma ne ko suku wo awoko adwuma ba wo fie mpa bobobi wada ni mu aye nwino wo de kasa mineral water na wa hiti na fe wo de Twisco no ba kwa ti na dia wo no wona wo sere no emfa hwe ngum sanse bibia bi wom na obrempon ayi ye si epefufuo nso adie ye pefufuo ni abankwan fufuo ni abankwan say ye penkatenkwan ni mutu baby ba ko pe ye pe delicious fried rice ni pizza nso just one place hefa Odehyieba special also me mpa bontin didi ai wo pefie aduane mema na omo nim aduane no ana wo ka ho nti me ko fa me wodre ba ye nti me kura nyusu ye Odehyieba nti fufuo ni koye fufuo ni daye Odehyieba special local food na ura nkwan benya ne papa Odehyieba wo se ura nkwan ne ma bebre ni ura nkwan yo ai bebre ni mi ya na abo aba te se fufu because ura nkwan se abere wa nkyere wo a abere wati ankyere wo a wa sha wutimi nye wan se stew bi de si ho no se wontwe fufuo no mfa mo no se abomu se onye ni de yo se pikan so na me ko dia ma fa ayem so Odehyieba da uromenti okay se manu anim aduane ye wo shada akọ Odehyieba ho aso okọbọ ne nkomo na wo osua no de kọ Odehyieba so anim tinti obajew na wa kire wo ha chokwan su ha ya abedia transition wo no ho no a Odehyieba numbers no anama delivery guy nye busy bia na wontimi nko na wo office aduane na sane wo pe no frem na ka kire no wo de bebre wo sa 0246 359 921 0246 359 921 ena 0594 797215 okay 0594 797215 Odehyieba special local food aduane papa ansana meko 21st clinic ne time no baba ohine my trending stories bia watie uko online portals na obrempon so mfa bi mam wi ana fe 21st clinic niema anwanwaso ne nsenkyerene a ekoso wo hospital ho no na ya bohu dawura kiremu ejo baba trending stories be ne wo me ya asantini na asanten semo koso e trending okay na mom na enye ne papa mu na enye asemo ede nibre has come man kasa ma se afia ya wanya ne ba because se nibre has come se nibre aba wo hwe menhia bojare wodonfo no de dom ye ne a enya asem ketwa ho on 21st of August oba hima nana kwanadu yi adom ye otoso miensa obefa ne maame aso kitem no so se wabre nti wopeso otoa ne nananom ewa akurenti no wagya na so ne mo de atowa wafra ne ntoma ne tintim na we se no enam so ama menhefio mabra eyiyo kosi 21st August ne betwem no omosem obi a enye komu ye entodwa ewo wonti no ne nyina no eye asante hema ne kaya wakemu no anase ne nchina wahwegu wa bla aduane sigya so no so eye ade a trendy pa na wo hwe ewura no mo ba wohwe ya wonom so enene na woche pepe enka asante memo anka yedi na woche da ne na se de enkrofo binum timi tu na woche da na eheda ba first ne de enka na woche de dru ho na ene bi mu kura timi tu ko ba ebosu me ne akire enti ye enne ye nkai dum kase enne ye kai o hawa to wo man no ana pose ni nyina me diri se sebra se na afa na doctor man no mo nya ntu because afa na kombo 912 enti the 912 no na Ghana Armed Forces for the krata ba emu say idea na yira e bon 912 no ayira okay e tuntumi so mo tu be 8 ho baby because 912 no e no mo say omo ntimi omo reda no omo hu omo helicopter bi ayira eti obrempon ade na no odi enene na wochi o enene na wochi mekwaba na me hu the last moment Dr. Manebo akotena plane ni mo no na wotim nam si ye no onim si wokọ microphone bye me kwamba se ne bye na wi so continue onim sa wokọ be kwa kohia nkwanhia nko pe ne ba bi ka twere ye obrempon yemfa akonye nsu ye ma busua ya akọ nokre ebra ye ma santema ya akọ no na ye ma adehye nwotwe enene na wochi enene na wochi pepepe o I see ya no pa
time I hear tea no na dey be see and I can imagine say be a bra yes we try so we see from 3 times sana ya tino they had 3 times enso amfa na antina entimi nya still na we say wiem enye na we mu hu omanim esum ka I say esum ka bi akata ebo bi abona hu anim akwawura mu nkum no eti they were omofa ha na omafa ha and I can imagine their frustration okay I can imagine at that time no no mo pese o musi na e muntimi nsi o pese o musi ha na o so o frɛ oboase DC kura o mo frɛ no yese aboagye ne frɛ oboase DC say ye pese yesi wo ha ye ntimi ye pese yesi wo ha ye ntimi eti imagine say at that time na no mo plane ni mo no na o mo tete han say wo mo hu o manim na they don't know what to do na at that particular moment in the be as ade no oh ekot bob e bi no mo te say you be see now I can imagine say ade no so na ye forest e nwuram eti ebre be shift e bi kura nya ho na no mu wuye o na so nipa ni ho obi a ni ho be ko o hini nipa ni ho e bi se nke bi kura nke towo krokasi man ka nipa be hu e di bibia kokujan e bi na ho na be woro e bi kura nke hu na you can imagine say ja to mu na wo hye na untimi nya ho na nipa bia nso ni ho hey enene na wo chi o arahosem enene na wo chi me kwa yo man adwuma aba me kwa oman na adwuma eyo aba Obrempong's trending story be na wonso wo na ye nto so NCA for asha say trend bio National Communication Authority edi entino mo trend wo ma dundum radio stations nkono sa mo grace period na 64 ena mampani ba mu a wo grace period 30 days ne ba no na wo twekra ekọ na wo twemienu asan beda so wo kire say out of 64 ni mu 9 de wo mo anya mo adwuma se ne yeso wo ye no nti wo ma totum I say grace period no matter taking it for granted it wo mo atutu wo ma tutu radio stations nkono 9 emu woni mo Obrempong asemi wo hu ye tiase se esese ye de mra ye adwuma na ye de nhihye ye adwuma na ye de sefata no correct sere be ya enema betutu yi nenso ye be sempani say ye take a decision bia efa indigenous Ghanaian companies ye nye careful ya na ye pentam dodo every say one radio station no anye bia wo minimum employees be 10 omo ye Ghana fo we dey emfa say minimum 10 mako 9 multiply by 9 90 enti se problem bipo na ba ye pese adwuma ne begu enti ye ne mo betena say what is the problem? Is there any way I betimi aboa? I like it say ebra banks ne go through crisis no. Abai tamsika. And kwa so mas. Esa de so mas masika nko mas ahye no. Eno de we ye hwie nye yie. But abai aye na famu de support. Because when him say banks ne go a e be affect ni pani. Ye wade bi wo ha e national security issue. Because on my adwuma ni mu dada. Unemployment rate down and that so was slow dada. Unemployment rate was slow dada. No correct. Aban no wontimi mfa nipa bebre. Ankran na eye. Sure. Omo ye nipa. Ba nya bibia na ye enforce. If it's a bylaws so kura sesa mo enforce me e kromu te kura matimi aye. Anokra da ho. Bylaws sesa mo enforce me kromu te no matimi aye. Ene yesi ye mra ma nipa ya nya nipa amamra. Enti se nipa no pose radio station na foma na mekan yen justify emra wo mabuso. But the solution no nya say sit down the station. Who two mo no wie wo mfa so be na wonya free mu. Wo a onia wo hia no nsanka. Nipa na wo dia wo pe no wonya e na nipa no betena tena fie no mfa so be na wo benya free. Asa nipa no aduane asego. Enti I'm not as I said I'm not justifying sadie no. But the solution ye mo ofre ayi honest no. Mo no mo ntena say. Enti na mo is there any way we can support mo ana? Ye betimi abo ma mo magina because mo fa nipa adwuma. Na ye complain say banks na ye gu no na ni kwanse ye gu even though banks na ye gu no wo mo ma ebi adwuma bo wo mo ebi mo ye the banks be connected ni ade na ye complain say necessary ke ye ya famu de bo fi say Ghanaian companies ye na make ye justify more practices and na say be illegalities but omaya mo ye developing country
You will develop so we economics and answer we development economics. You will developed country and you will developing country. What who fifi saying? What me fa hunko to the what fifi saying? Dabi. Eti you best na buy say o man no priorities bebre o. Eti o man priority this year to radio station. O man no baby ejina yi. Critical condition a woman. Eti aban no butaye and say me to radio station. At this point in time, our mind no dying problems akese any dey say aban the priority this what to radio station. Mama no apokwa se no mo ba ha kakrai na kan koka ma enimre be se 5:30 to 6 mu ho no. Traffic. Priorities right. So as I say, I'm not justifying illegality. Say be obi mumra so there be, but me sing kaya priority ni. Say you to radio station. Ya wade nyina ho kwana so nyina nyina na fata ya. Ya de hian so sa na ya de fata. We ya yete hey anopei. Ko hwe do me dwumanim ho. Kam ko kama. No ye hwan kan. Akra Kumasi kwan. Hwene aye na me se ntra no apokwa se heya o adane swimming pool ne fish pond udi ntimi hweye etura bi a wo nhwemu no na aban adwuma kase bi e the Electricity Company of Ghana ka Esesenka Electricity Company of Ghana kotum ba wonim de ntia wontum free say wotum me fan say valcofo e the Electricity Company of Ghana ka abanim so kotum a national security issue because at the end of the day no o man ni pa nyina be kofi e na adwuma ni su go o man be bre eti wo aban no wotimi cover wo mo na de nti na ye private nti na won cover wo man a private intina make us say you say from studio to transmitting site link no ankoyi look at all this as I say I'm not justifying that where you are there between just some two radio station from location no location na wo the transmitter ni ko see here no when nya approval etiti no matum eti won't me kan chen say for letter bra never di approval eti won't me kan chen say oh so letter mano kan chen say oh baby I would wo transmitter ni ko see here ya ma wo permission and as a permit eti wo the fabra na yenye say na be ya nipa na mafo wo madwuma wo adwuma mo adwuma no wo survive solution ni say betu otu mu no nipa dunu e wo mu no a o ma no aduane abo say our mind no eya na petty ye free be pettiness as a trivia ye focus de here tell me cause Bible cross here wade nyina ho kwan but enye nyina na fata aban wo ho kwan NCFO wo ho kwan say radio station bi mumra so a wo mu betum den so mfata at this particular point in time unemployment rate e was so na nkrofo form na ade na wo say e problem no wo share issues no mu raise no a location when your location permit. It won't be can't say one fakrata no ma location permit. Location permit is studio to a transmission site, you know. Link na anko. Won't be can't say your link no ho adwuma. Et wo no wunyansam no. The best solution is say yentum. Obi ni mu so obi kire. Enti kire no kwan pa no no obi ni ma kire no. Because there are a lot of radio stations who go through a lot. Ebi mu okra station is so tum. But odwene adwumayefo ho. Ebi mu okra adwumayefo yentia wo maka. Ebi mu busumi nsia. Minim radio station ebi busumi na busumi nsia obi anya ketua. Enti the owners they are doing their best. Enti say who are buying no se wo no esese wo support to indigenous businesses no e mo mu kire ho na so no se bibi mpo na wo manko ni yie na mo no wo matena se no matena wo mo because obi wa ha dia mo ka tell se wo nyen se bia wontimi nye o but ebi kura sikasam ebi kura niema bia ye demand no onya ebi okura ye technical issue wonya obi ma ne nya there are a lot of things I entail it the best and say ya tum na wo aba no fa so na we na free kuma senka ne adunduma station bi wo ho a diesel a water no enye easy na ne plant obahu atimi so saa na plant no so ase ebi wo wa ya dundum kane arofo be na ne transmitter bi sasa transmitter boy ese na atimi to transmitter how much was want me enye sa link to any location permit there ba there na AKOSUA mo obetimi di aboa no because I a Ghanaian company atimi anya adwuma ya na ne hia se lipa na tia beje sa frequency ansa na obenya frequency ne keke transmitter bo kwa boya amano wakoto transmitter
transmission site permit keke a wonye yenti wesi matum when you trivia your pettiness because and once we know indigenous Ghanaian we should encourage the private sector to do what private sector mutimi nya grace ma private sector mutimi hu omo in times of crisis omo hia amanonefo na ya na me fi so omo hia omo na Ghana do time bi ase ye de hu compare other countries ni too much your mom tax exemptions tax holidays wo call ya said do mu see you omo ne man but baby you ade you obi fie ye no e say obi de na mra so said dey see ye adwuma ho no ha se no na mra na nya adwuma na mo mra se say ye adwuma no ebu de na mo ankasa mo de ye adwuma radio for de na mo ni abre ho ye de ja oni aso ye was na me kan say mra wo Ghana ha na ye ni bre ho na ebi ni radio station obi say transmission permit we anya studio to transmission site link no anya ye na ene say so anya krata we wan fama permission we wan fama etimatumuti enipa be ye 20 na mafo madwuma no obi anko fie makom nkonde no ma me utimi fa paper say e tro krata ese wa dum ni radio station ni wantimi an drop paper say an fa nkomani pakro an kan je ne say won so twi obi say ka ho fa bra na me hu mu a metimi di aboa wantimi a wadwuma ne say who regulator no any authorities no madwuma ne say anya momo de ne say indigenous Ghanaian companies ye beboa ama omachi omo na so ye ntina meka say oman ni tu mu no oman no fa so be na benya free de me susu ni sa say obi be ya ade bia oman na adwuma ye de ahye ne sa say wo mia na ni fe na wo ya ye be boda baso ene be boda baso oh wa ya de ebi ba ro man timi antutu mu de wo ba ya de matimi agina mo na so enti ya mo abaso ne ye de abaso mo de ama mo oh to be honest ya ka wo say bia wabusua ene bia ebi ni ba bia sa adwuma ye no ewo ase ye ni your priorities bisa dine no ho edi pa dine no aban ni nim kwa esan kotia no because anya hwe say de o kan ai analysis how ye he dey even say radio station ba ko bia nipa 10 pen na for madwuma 90 people a manu aduane bebo mi omutua tax maban omutua tax e de maban so akatua bia e betua obi aban because who say ohine say who ohine say who share ene ma no omugisa so radio ya tuna ko sha ade bi okure paperwork ade no ade na nipa na anya na security issue enkum nipa ensa ya de just process bi na nipa na so fa so na make yen kan so obi mu mra so eti e be stress aban no on setting a priority e woni e ma hu hia you want things that are so important to the nation. My last question you hear say empanifo here you focus no I say you too too petty I say kwala bia ye di abro I say wo ya de bi no take you focus na wa fa bibi te say world cup ade na wa fa na world cup no gidi ade me ba to want to radio station manager beto mo one to radio station or man in any case to me I want to radio station you know and our radio station say to me no some the community no omko yes I monitoring no in any case say wo call ye say wo kwa monitoring proper way ka be so nipa no a whole problem e tira make so ohine obrempong de make can say justify so obi mumra so no kre na mo me asem ne say asem bie ne wa yentimi nsin konyanka but I say na ye nia brace se metum mantum ma ase mantum me ho ntome and ase mantu radio station ni mu a ase o manager betom it's like oh like ase o bit me ha nani e ya de busa say na sa de be nkrofo ani abre o bit se DSTV for di who say who just ase ya timi fa de bi world cup no busa say na de nkola asem ni ase ya fa ade no world cup no busa say what is going on na de na ekosu ntia ade ne fa ya say yeah subscription or say price no was so one year yeah je wo license na community choice ko heni pegu Ghana fo eti asem we yentimi ntena senka o kan nipa keke kura Ghana fo egu ho David no te say ade bu aye mane ye ni kokroko te say de aso obi pese wo chese wo bema anya we na ma ye bema o David chese wo ye hufuo we as wo bema bebe kura ye ku anya we na chese wo bema anya we na chese wo ye tintinti na chese anya say wa ma ya to adwuma na nipa kogu fie no na chese wo bema and I say ma chere wo mo is for children ma chere wo mo
is for children. And Kodana would and Kodana had womu diagra, match penny for and penny for we seek for understanding. And penny for we walk in wisdom. And Kwadana, you met Shrawomo. Oh, it's no wonder Ecclesiastes say, woe to a nation. I will show no penny for be and Kwadana. Or say, woe to a nation. The book of Ecclesiastes. Because and Kwadana met Shraw penny for there. They seek for understanding and they seek for wisdom. And they say, oh, a Ghanaian company. We want to help you. And I use two examples. Kaya, His Excellency John Dramani Mahama, a brought banks no go through crisis. Omo tamsika e de support to because they knew say banks ni go e be hadwene. Omo ni sika ma omo akwashi sika no. Abani nim say we did our best. Mayama femu de. It's all these radio stations that are struggling. They go through financial crisis. You meet their owners. What can we do to help you? Because mo fani pejuma. It is a business is better. Me fan said 9 radio stations am atumi. Say fan nipa 10 nipa better 90 people. Mo nyina national security issue. Yet me man nkwa we nyina nkotena fie. So mo problem ne say, oh say location am anye permit. Am fa krata amra. Ni am mo permit. Oh say ebia studio to link and am anye bibia. Oh mo famra. Oh location no and am anye bibi. Oh mo famra. Let's sit down. What do you need? Write a letter. Yenye wojuma na nkrata asam. It was in Crofon Cotineffi and Kratasam. And they said they're back about Reverend Engineer Edmond Idenchi Fianco. So now a director or your friend is saying NC. Only your Suleiman, telephone so ni deputy no. Your best room, you say, oh, pass my catching and coupon catch them from Antino. Where the emotion no munya be being found paying for no near my yard. Stations in penny for no munune. Edmaya phone ho na omuntimi moa ema station nsamre bi mo ni mo ya ade aba ko asanam wiemu ye no kra de boka ta no a wo de bi ba ye nanso am sa de bi aba yes say de ai prophetic va e de aba video assistant referee prophetic there video assistant referee say no na presidential envoy kra ta no de ba 3 days ago say ansana obehye nkom de afa ne ade ye national security issue ma asofo mpanifo mtenase mo ho mpaye fabra na yenye yentenase mo ho mpaye no abudichi I say a gear off the road binomo bomu tuo den wo social media no so anya asem ketwa eno so trendy pa yeah ba de bokata ne bebre e de mo nsem kakra ai ma me se me pese obetu ye fo kakra nipa nwotwe a wo mo afiri mu social media bloggers I say I shall see a chichibi. Say Omude President Mahama Etibe Traso. Umbe kuni eyes on the way so umbe no more than a year much and a year suti. Oh, Yanina Busia for and the social media mebunu biti me efa wo mo eni bon ho ton na wo kekan samwa enimu de ense emfatane de kire mpanyimfo me se metia se no mo yewra mahama me ni amanyoko bi a me dom na so yewra mahama sanko embusu ani anka me pe o nti anya e ka me ofa bi MP kurampa enka me pa na DC kurampa enka me pe but I say the moment on ba free just say wo mu aso me kasa wo mani me kasa wo mani enti enka kane no ada papa ibetena wasi jeja penso a wo ya ma kwan senti no wo ya beka se imam panyi jeje rollins nyame fa ne krensie say ye criminal libel law ni free won nkire se famna hye won se yenya hweyi yes say ma boa bi nchi aboa bi nua no nche say aboa bi nso fa aboa bi enum ko ya go brama say prado ampanyi fo ani abro momo papers ni bi suma na ya matie fo mrem yo and ma me fa daily guide tell na me mo ne say ya ne enko daily guide no dey go say Christian leaders reject government prophecy vetting enti asofo nkabom ko ne say nya de a ni omode omoka no be ya dwene kra Reverend Dr. Opunifin Pomfo ni da ha na Elvis Afi Yankra no nso ne fo ni da ha sia wo mo nyina obi a kasa dendenden na Richard ni amakoi ana wode 500,000 Ghana cedis we daily guide 500,000 Ghana cedis ede akoma Ministry of Youth Development say wamonye na nubone enom ya agentra ha e wo man no yemfa entu ase na yemfa nkosa ekon no helicopter crash ya esi ye na wotwe ne pepepe no mampani mahama nso e de atudwa se wono mu a
na ewo mu no womma ye bɔ foto na se etwa foto kɛse e de ato ho e de ama ho betimi aboa wɔn pa akwatia city no a amanfo sɛ MPP for so am nko Tamale Central by election ti NDC for so mo am nko no wo mo so am be konde wo kyena ka ho eno ho nsem e wo daily guide mu a wa bɔ mu kakra e de aba na ohene de from the Mama for daily graphic so ento aso se ne wusi kan ya mampanyi John Dramani Mahama which has President unveil support fund Friday enti said ya wo be bɔ foto e de aboa enchikafo na enipa nwotwe we say wo didi won sem ya kyese wo mo so ebudi chi akyese wonom atona nanom e wonse do no wo behwe na etimi abom yesi ajabi wo a ejabi etiase ye John Dramani Mahama so be fa recent agenda no so na watimi akrakra enema we ne asem kese ba ko a daily graphic de eba ye na wo hwe ye the Daily Statesman mo so ye Johnson esiedu nketia general chairman anasa chairman edema NDC amanyoko no so no na wono so se wada MPP amanyoko na Tamale Central by election omo se omo ati omo ho wonya ade omo contest we se wode aseda na ma wo mu nanso no wo sere ni kuoma NDC fo se nya se bia aba ne sanso nti no ye wa awrehom no omo dimnika baba dan ya ye contest we ya asem kakra Daily Statesman no de ba ye na ye wura kwabena Japan wono so kane no ya trefo de ma MPP amanyoko no so kire se by elections ahodo ya vacant seat aba betoto ho de ama MPC bia wo mu afifiri mu no wo chese nkon de ni susu ye mu no ma wo mu enjai by election no kra ya na mo eka ene ntokwa ahodo ye de ba no krampo no eno so ya asemfoforo na 3 wuntumi radio stations are shut down said de na ye kana wuntumi chama wuntumi MPP chairman ya wono e wa santemantemu radio stations miensa ena afei no afoforo bi eka ho no kyerese eno so wo mu akwakotomansiefo no Bank of Ghana Finance Ministry claims on gold for oil this raise concern enti Bank of Ghana so ne photo sam aso ye no enso kyerese gold for oil ya amre bi atwemu yesi emfasika kokko ne nkwaje fam go emra no ho nsem no so asori papa ye wey Daily Statesman the Bokrata no ene de bai me ko abere so samto chronicle kakra de aba ene ne denim ha gaya no IGP na okita so wada nsrewa so ya wade bofom say 60 bed ward ewo police hospital wo munsi na emwa wo mu tretre na bibia so etimi afa amanfo achase ebo apostle kwadesafo wo mu bo na wuto asemu Ghana na chronicle dia bai wo say apostle kwadesafo yera asafo kantanka wo say wati ase na ne ho de se krubuo we adwasafo na eka sei no no ane ba adwasafo wo se munyai se mbogbo no ina uto no na sa de na moye na nye be hu anu obi na machie na fei wono so ebe ka nsem e de afa ho Nigeria fo alatafo enso ya che won wo mo kwa kope Ghana card na mu won na fraudulent ways e mo no kope ye na ni nyina no ya che won e wa ha se mu fo de mpo e wo chronicle mu e no de abai na sa de we say for Ghana country so mpo no kwamla abochi etra se prof watena ase no waka ho asem pa droba fo bidum titini to drivers no a wono mo o konsa wom na fa free secret ube free secret ya bedu nse no to ya be 50 Ghana esanse wodu achimota wasi wo wie no asampai dome wodu junction so ha no wasi no asa tupoko ase sa na wasi nye we yese mu fo adwempo no so ahwemu a wode aba wo chese sa de no atrotro no ye no enye kra nti wono mu enyai the new crusading guard me fan sorry so ha say wo chese kojesa apostle kojesa first man making eno so ne wa hai no no ane ba josafo na kata say false prophet bi ashase we fake death report eno ma ashase trotro de ba wo se wo munyai na nye na Paul awentame afoko wono so ne asanteman na esu wo se asanteman nie na Ghana fo nyina enue na socialist movement of Ghana what you say anti-Nigerian xenophobia ya ekoso bi ewo man yimu ewo eniema bi ekoso no yenyai kra ase alatafo bi abo man Ghana mu be ye adwuma no ye kyerekye pampam wom saa de no nye ebi ekoso South Africa ya ye ka ho asem ebi nso pese ekoso ewo Ghana ha se ye hwede yenyai eno ho asem the new crusading guide enso edibi aba mama fa we say tewe mo so na ye nkokolese ne so na Yera Mahamadiye no World Support Fund no edahase no se ukokrata fa etoso edumie no ewo Ghanaian Times the obokrata no ye damanim sesia no a obinfu je na
yade a ono so ne mfonyi eda ha senom na ne nyina no ene se mapanya be de akire wokokasa ye ewo Made in African Political Party Summit dwumedie so emo ewo omaga na mu ase no nkran nuada na wode ato abibrem amampanyufo nanim se eya wono mo nwene temamufo ho yie ansana wo man kasa pesemenkuminya na me wa manyoko we ntia wase emuma na me hwe wonom wase mama niku abi a NDC ana MPP ana se APC ne de keka ho no wase it's hard time wa the well-being of the citizens na empanyufo no edi yeso no wonom ebekura se etwe no mahwe aboa yen sanso so na gbese manche and so Dr. Park and now for Robinson no yes wo mo so akopɛ tribute de ama wo ma wonum efri mu no ese edun ketia na ye Ramuntala and so enrada ne last adoa ya wo yema na sefa na adoa ya wo yema na wo fo so metwa to no wono so koka ne ho ensempa we ne kakra Ghanaian Times e wo krata no de eba we ohine ye metie from 0260196064 na 0260196065 hello. Hello. 0260 1960 64 and 0260 1960 65. Hello. Good morning. Good morning, mi pacha fra say. Pacha me dede kwabra ni friend kan organize nyaso ti. Yo, kwabna yankoi. Yo. I'm just some puff when you know, more young monk, one more name. What can I offer? It's a new mahon. Let me share what it will be a good radio station. Can anybody get on one day? But what the monster are, you didn't come up mobile. There should be my friend secretary in the banner. We shouldn't come in with that organizer. Let me say my help. Instead of something down here, I do. I didn't come on. And near when they find a phone. Now, yeah, some later married, so some machine that nothing. I quit any bar, none of what time, yet never yet. Nyaba, infanted your machine. Yet, some didn't fix us. Namin Kunanado, end of the Muba. I don't speak for them. You will say, and when you say, but it's some didn't fit. It's infantil TikTok life, to be a friend. Nothing will be a castle. Non contact in parenting sanya. We are there to chamo frano. We are there to chamo frano. You know the end is for a casting say you. It's the baby, I'm for politics never. And to baby, Yanya Madame will be an annie. Tana no be an any end. Into your to be for the answer what I'm looking for. And you're not crying. If I say, and never, what was in some good, and then I said the day I can't make one. What I say? Shit, oh shit. Makaswing Bahuda, only a queen to enter that way. And not banning for the name question. Maybe so, was it? And by the phone of the class, I'm about to talk to Moneza. Now, 16 who is on my normal for the moment. And quite 16 now, almost quite so no cool, you know. And I'm out for me. I'm going. Oh, they do baby. I'm netting, I'm fun to contribute the credit, and that may mean. Matebe na medase 0260 196064 0260196065. Hello. Hello. Me ba try from say na free here. Pacho we SOMPA akwetia 5 p.m. 5 p.m. Yo, ya mu akwaba. Yemi apama mi tia na kwa asinodu afdo so ni kamen before achim akwetia. Ni aba o hwe we so ya that to the baby ya ya said you sure say NCC for na one to do danger stations I want to say asem ba yen ke bi fa ma ban ba ko pe yen kwete na ebua o asem ba station radio yen ke bi fa ma ban wo so de ku o yen ke na de yen tutu yen de ko fa e tie won ke de e ko so said you any won kwa ni pe tie o ye tra won ni pay woman, won't be ni pay woman, man, said Nipan for who to me, I won't be an asama. Nipa a woman, yes, I won't go. Now, where would he? But the guy that I'm saying, and Nipa will keep you accommodating on where I'm saying. Oh, tobacco says you, tobacco 2 forest into yes, and say, be a long one.
Mate Medasi 5 p.m. 0260196064 and 0260196065. Hello. Hello, good morning. Good morning. Me pache frozen afre free. Yo, question my SOMPA, young guy. Okay, with that. About my boss need my family. AKOSUA, person maybe DJ president, me say. Essentially, the Urbano, Central for this BBC, no be catch there. I say, most of it to me, faith in same number who say, I didn't say that. At the end of the Babetuja. I see to me, yes, sir. It's me, I mean, this as I say. I buy your fees or your train, or only trained by or Tema to Pakadine. Train only the best to home, you will stop or Biano. Say, years I find or say train Yejuma. Second, a motor dress machine at the buyer. At the big war say, quite almost find you soon any trouble mine. And central for a harm again, so Bianca Sako, Aqua, Yens, Pension, I don't know buy a purpose for use, and also more crab back against so many bad pay. Machines numbers buy and so it's a training vehicle or Aqua feet. I bet I say, machines here do go and I buy the quarter, and I say, will be company been a coffee machines, then I know better, and I buy the you also at Bay Koyamai. If I may say it, Mrs. Hassan, then you said central for the accident, they say I need them, Becca. Person me tia say on DJ president o make church no fan kire sense trade man no as bibin si na mo ka na say mutu ye bibi wa ban ho a ban na den da so akwa ye nam da betija me da say etimi eni nyina 0260196064 0260196065. Hello me ba twa from say na free good morning Isaac Kaswa yo Kaswa SOMPA Isaac yankwai Pato mumpo mutu sende. Nyamia dum ye ho ye. Menu aba wonim Ghana. Ye ni program. Ye ni ama ye ho program. Ana ye wo bibia bi. Ye da wi ase mfimfini. Nyankopon che ye bibia. Ye mfa mo ye ho ban. Ye hawa ye wo mu. Whom you know appointment. Wrong people at wrong positions. And the very funny, into no man, into Minkonim, I gina baby, say the right people to the right position. Yabako Yanim. Say a appointment, near whom you know. Near who say, we na yet the Nekohano. Onim ehu adwuma ntin mu yamfa no konkoto ho no onye wode no kokoto ho a maami yebekọ yanim lack of knowledge dem bia yebekọ ahukirem yentumi nsesa because ade na yeye no o minim osimesi minim wentinum o ene maami mmoa no na memfa no kokoto ha mi wa no enye nimdia nyamede man so mfa mra asase so no Mami wangu nim dia nya mede ma wo sefa bra asase so. Wangu sene wo siye wadwuma. Ye. Wangu mo di wati sene wo siye wo madwuma. Yemfo bi mra meto ho. A enya achede anya me se obi anya me di bibi dua no mu. Enukre. Nwo kire ni ba bi cross wo se ko. Enne engineer bewu. Enne kolebu anase ji kumase yebe wunyini afufuro dane nyame ohihye nenimdie na ye nininti no ebia ye kwa ahukirem wo bibia na muken utu radio station have you solved your problem omukotena fie na komade wo enu ami hu bibi wo Facebook penny ayamu appointment ya young minister say no credit and the Facebook say they will make 156,000 into obian kusua bibi free no nyansen nim ya de wokoto ho che bekire yen ya vo ankoto wo say yemra mesua free ho mate daddy me da sina eja mate no obi from ra 0260196064 0260196065. Hello
Oba hima anapanya mi asum dinka ho. Enka wonso. Me pa to efra wo na frefri. But we wa mi abema na amwa kwa mekasa fi boy ewa ayenso no konsto. Boy sompa. Yenkwai. No mo abaso di basuma odi. Na me nya ba mpacho radio station na won atum no. Omolances na awu ana say dey na want radio stations nim. Emran keten bi omabubu so se bia baby a transmitter ni si no wa meje permission anasa link no wa meje permission anasa wei wa amfa krata meto so sa ne ema no anasa ne bia omo hwere omo no omo kan wasa na me say bia omo lances na awu no mu renew na ebi so licenses awu the licenses awu de ye tuma eyeye o get licenses awu de men kase ye man kwa ma onye adwuma because of what lines out lines in a juma. I was say ye be a war uko renew. General driver for you get a damn license. A war put me for car yajuma. You could renew us out. Uncle knew a better at the court. And you may name Rasso because the way I am on an could be a jumana. Oh, transit in the book of when I beg you say amount for engagement in union agent architect. Because the airport near Yakobo, Yabaha, yes, sounds more or man and quenim. Because your fair theatre with Jaco, Adea or the Embraer Boha, Carmen, a different man near more, and the Empefos Ma and yet more than a no beer any rasso. Negalam say, yo, to me, yen, Galam say, yo, for us, yen, Minimum bonnet, near a woody lady and a yen, Jaya or man a betum form. And some points in tip. I'm on your 70 to be nim deal with you. Yeah, man, put us on quite a institution. Only women, dear, not ego. As I skill the medium team, the rock way. And yes, some young woman who don't name Amber and yet not gonna have no beer any rasso. The medio beer, the medio henia, no Dios Kenya, or people who memo beer in the pepper parcel. Good a melody and you for near Jessica for. Mate me dase 0260196064 0260196065 higher SOMPA 106.5 hello me pa twa froze na free hello Mami akosi awo fedia hotel nka orobo kwati wate live from Cantonment to market Accra with them Marcos Mbato ho ye de nyame adom me ho ye na wonso yes, who ye papa. Yeah, yankwe. Yo, ya kodi ya mbacho bring wo memo no tewu. Abatampa kumse ne ba woman organizer o. Wa fakura David Kankambu odu ona ekono. Na cha chairman okokura ana bra champo ono so team on MPT4 de neba. Ma ko se tere ne na mu akoka no. Kana ha se no ampani for ministers for no. Awu ko brochira, omu di mra so. Omo mo yampani for no, so mo Ghana ha omu ni mra so. Ubetira ye to ade o marketing. Dia to ade dia ye mu na gu abonten me ka ho bi aso so ya bro kira me to dia ne kura no me de chi me na mo ko pe ba bia ayi wo na me de ahyem aso Ghana ha de kau obetu mu na gu na ko ka ada ha na hoda mo kaka fa ya akiro de suban no suban Ghana fi suban no anya kura ya si su suban nya ta o man pani bi o ba bia ba bo so bo aso nye suban nye onu nya menya juma Meda say 0260196064 and 0260196065 higher SOMPA 106.5 FM Accra. Hello. Me ba twa froze na free. Antiakoza ya say me Otu taxi driver. Yo Otu ya mo akwa ba yeti o. Ya na me ni aba. Ya me bo aba so far adwuma pa na wo ye no so. Amen. Mame, eti poko ati amasama kwa enti ne ye. Ye betimi aye. Hwe titi ahemanati VIP bus sa enam kwa no su nyina kwa na si. Enti omokodo odi fa kotoku. Ana omakopa do blogo no. Ansa na omawura mu akopia bekuma. Ansa na omabankrai. Aden. Ghana mpedifo bone be pan ye de ayemo. Memeti kotoku ama sama kwenti matua ba betra of kanesi Ghana mpedifo ya ye oboboni bia omo kan ye mpo omo chew enya sa omo de sa empire boni na omanfo de bebo omo de bia o because eni ma bi won ma omo ye ya
omutimi ne mane esi wakuma na wuo wakuma mu enti masinsia na na do to begu oyi ye di kwa no so na kwa no ye smooth kakra na pasinya fo ekwadwuma anopa adopter fo ne nurse fo ekwadwuma omofa kwa no so na omutimi ekwadwuma enye yie ma ye body fo ne nyani pa boni sa o mi am body fo ne nyani pa boni sa na uku ni pa nyina ebeka nko awo amanfo so Mate Mate otu me da se mete wase emu aya ye fa 2 calls na ye wie hello me pa cha fro say oh yes I'm Japan man kasatri blue east capital techman ayo mama kwanya die na chia ye wura na na SOMPA ne ye MP agreement AKOSUA say nduma pa wo di mu Nyankopon omo no ban baba hima the pacho she Ghana eduva dia nansen di ye ma wire ho papa chenka ye wo ko bi so aye di monitor te ya di this year ban na ban panfo anka o mu so no monitor se ye de mra bi chichiri o mu a nka ye pa ye so yi se e man pani bi so be bo man no ho ban wa boy mu tifo ho ban no abo man na jabade na ho ban sabe 1936 ni abrofo no eyi forlet to tamre na bozi ne niema nyina wum nkoma besum buzi abesom soja fo besum tamre na environment no golden sase abesan ye na sitie for republic ibe yanje so ne yensu nyina se ya ediewu bonie season 24 kwa ya yewura numa kuku da makohie wu ya yemunu bi ntibi da kana hampo bro WhatsApp ka yanke sa sembi dan efridia Mate. Mate. Yo. Ye dimra no su ye. Sanyanka yansu ye po ayino ho baya. Gadia ne beba. But the house one for MPP and NDC for ni. Mate me da se me fa di o twa to okra. Hello. Hello. Me pa twa frozen na free hu uni me last call. Inya ba kwabra. Yo kwabna free. Ya me nam. They say, "One of phone. We are taxi driver now." Me kunu de kwabena ntina ho ka kwabena no. Me ho ya pa. Ene kwabena ye nkwa. Wona wo chato. Yo. Mato hima. Ene pacho, o se amasaman. Ene enso madojiri. Sa ho miru na asen. Sa kwa free amasama konsum. Ni mi se sa de shi miru asen bo. Enti tipa trucks na do ekade by ne road and my machines no dey buy that two constituencies and district no enti dey dey see kwan say abamema kwan no makofa tipa na kofa anya ekwan se kwan na ase na nkwan na hia o say eya mna na bedem so to kakra na dey so na eden na betam ede bi se kasa kase no o say wa enti na nim nya fu ma amnam ne pia na try da be si fo no wakam enti tuko district no to mo tin ko so anya megum anfelimu te contract akra ma so wo be ye ma no kwan enti district ntimi ye ana ze kas ne be bia kas ne sai na sai ana ko fonto braka ho Eya titi ama sama kwan eya titi chese ye nim de omo pa kire ekwan wei a driver for nkrofo car essay Oko fa nya ke abo ye kwan e di fili wodi ko pa me fili ko na ka timi fa emfa so me ye hu ntoye o no on to aso ni e ja kwan da na mna no e so ta mna nim ka nya ni mu tempere to na be ka na block traffic kwa bena me dance oba mo le heya amole de this is the home mo en ko ba bia ba men kan te na 5 pm akotia say ye ba kotia yo yate kwa bena ye dance yo 5 pm won so mbeba we ye gina so na kwa bena message so ne ye de calls na ba we ye me sorry sui na safo kan tanka be ma the tip of sports eba we ye first service prophet Dr. Kofi Odro at the first service beba e boten so na Reverend Franco say Victory Charismatic Chapel wo muso de nyame asam abraye na systematic aboy adwumu na premo ato ye de premto breka se bobiem wie mobra asam ye obi asam enetie
bi na enya adesua ene nyansa ye wie ya na for God and country Professor Kobla Abochi na ono so abetena se no obesom oman hot bite 5:30 7 p.m. nso na third service Prophet Mango Day no ono so ababeto so wono nso so ewie pe na sidafo 9 to 10 omoto so 11 p.m. to 1 a.m. na no nso sofo solo no ono nso so asom kama e de aman tabedafo we de hebra no aso a ye ko hene yire edase o Masawood Kumasi Bantama what da bia wona ya na TV na kuamu aboaten Ablekuma Central was it good morning akosi enshiro say no I forgot to wish my own Obapa Nana ya ka chire happy birthday we say no na Obapa me de ne top brand Juada odi ne Juada eti oso de mano eti we de ya fa yenu abema ayi safo kantanka brebebre eti ya sorusu kwaso ati SOMPA 106.5 FM na ya wo homamo say ye besom radio woni ye konakra na ye content emu ode nyansa wom afutuo wom ma wo abrabo papa wo de wona mo sisiye omampum tuo ene ne nkanko ye frem yakosua gwoboje betimi ya frem yakosua hira yakosua enhira mene minua ba ne miameba ohine yire mame akua ye bo asi amabro nya frem me abrowatia me begotten son bako obrempong na kwaku na wakwadu muswa tamu no ko ya da mwase mama nka bebe kaka fa makoma mu hene ho nkyerɛw ɔbɔ me ne mabusua ho ban me de no hwɛ me busua ti awon to aso so kwa awon to aso so hwɛ mama nka kyerɛw me de mama sere daa ne da me de no kyerɛ papa de tiri kwasa be bia ye obi wɔ ho aba emeya hyase bio nti mu wuranom na mo kan fo mo saa oh Debbie Pepsodent 200 grams for no asem na ye ka yo eye kokoko Pepsodent kokoko promo no nie eye Pepsodent kɛseɛ dada no a na ye de 25 grams aka ho jewodie na ba wo busua ho ban na hyɛ wo se mo de FDA aji dwade nkraso yi na fa na moko Yeko ye train wa garden ni na me pray ne mama javelin oh sa na plate no so mama enye plate eye discus ye training every say ye best ye inkunim difo mo asemunim say ansa na mo bedi nkunim no mo hia ho din bebre say ye chocolate taste ni tunchen a ene fota e what swiss komunu kra energy boosting vitamins ni minerals a e bo nkunim difo semwa mama ye dase me mo freya pomudi hu hear me Twisco power your dreams FDA aji ejeje yinkratso yatu. This is our own, let's cherish our own. Ghana Premier League is back again. I say this is our own, let's cherish our own. Division 1 League is back again. This is our own, let's cherish our own. Ghana Premier. Okay, yara gude musam ana etwa so no so apa osima no aduana enum. Ya mo bibia ache esa mo bia akwa bobe. SOMPA 106.5 FM so eni fisabe kopinse no otwe bebo na tip of jumadi ana ye de ba kasa menu awata no pay wake ho bi ene da gude musam e ba me pa cho open super papa anoma me kan fo kasa menu awata enso na de ama na no pay ba bia wo bia mo amututonton so ni nyina no mo open super papa e de aton de ama amanfo no mo nyesika so de agumutuma me pa cho me kan fo kasa menu awata enso ene de ama 0206 469 430 bejo so na do supu no na so wakwa je no achi mu yonyumakuo na mo pensuo e de system office na dade a me pa cho me kan fo kasa menu awata ene de ama mo eno achi secure sanitary pad e ma no na tene nyina mo kwa abonten a mo kan twuma no maje secure sanitary pad enso e de ama me san say bo mo na bosumi akontu no enso etima akokama enso e de ama eno achi medimo faba center Dr. Time da so oso ya na fabra na on fabre ento so enfama na wotu ase enfama na bia so entimenye kama emfa ema na no pay ye cha kwan no enkran se yo pokua ase mayira sanso wura mu asantimantem so yo bu akwa agogo ye ne aban school no na edi hwe ne mo 0244 7742820 7742822 na o jade bia odo na akire mu enso medimo faba center na wodi ama na bia so hetima kama kama wina bo afa no pay o maso ya sen da gude mu nsem e bententam sen start
ɛwɔ na gye we CHAN tournament eguso a ɛkɔ so no na mpatwa no amate se ba so no sei na esi ɛkɔkɔ ye Senegal ɛhyɛ ba koma Congo enso etim ɛhyɛ ba kwa no wachi no na gye se James Akwasi Pia Mayere doctor enso ene ne boys in Sudan omo yɛ adwuma no kama omo hyɛ Nigeria kan maako E9 ama Nigeria enso entim anti ye no wachi ntuwura mo table na ipato sei na esitie Sudan already carried 4 points plus of 4 goals. Senegal etosumi no 4 points plus 1. Congo etosumi ensa onya 2 points. And Nigeria area no onya 0 points minus of 5 goals as honum. Ipato na match say beba so our CHAN tournament no say na esitie. Madagascar etna fie no the Central African Republic and the abo no mienu na sa dwuma no enso ebetima to dwa honum na anwumre no num pepepe na Mauritania enso so ne Burkina Faso enso the abo nti anu ya match say na eba so CHAN tournament no dem sim ameti for na mami coach James Kwesi Apia na after the game no coach enso ne nsantwo for the didi nkomo kakra na coach Chirema Nigeria team no enu na no me stubborn papa na mu coach James Kwesi Apia Chirema ne boys no essence ne tactics o de wura mu no na mu ate no enso team ya suti essence Nigeria for no maso de na mum obo ne boys na ba so say no tactics ne nem o chiro mu no enu a na ne mrante no kwa papa so so ko enti enu we asema after the game coach James Kwesi Apia nkoma ne twetwe a ono so editwe na pa dem sem ameti for o djuma ne so away from one yamra janka sanka say Jim na Ghana Football Association 31st Extraordinary Congress no and also 8 minutes to the eno our pram Ghana Man Soccer of Excellence na eno adwuma de no empanifo pi enso 8 minutes e buy na dodo na enso 8 minutes di nkuma na eno de di mutintimai pa obeka item 13 de na that table so no na eye 3 terms for FA president na eno empanifo enso di mu nkomo na yekotie wabra over France Prosper Harrison Ado Esquire ono na general secretary edema the Ghana Football Association bra na oye announcement yenti sama over France Prosper Harrison Ado Esquire announcement sirusi enso ye na for 3 times no. In this article, that's the article of the term limit. In this article we agree with the proposal, but we highly recommend aligning it with the FIFA model, proposing as per the following. Then they give a draft of how it should be. It says the mandate of the president, the vice presidents, and members of the executive council shall be for 4 years. Their term of office shall follow the same electoral cycle. Their mandate shall immediately begin after the end of the Congress, which has elected them, and expire at the end of the Congress at which their successors are elected. No person may serve as president for more than 3 terms of office, whether consecutive or not. All other members, including any vice president of the Executive Council, may serve for no more than 3 terms of office, whether consecutive or not. Any partial term of office exceeding 24 months shall count as 1 full term. About 22 sema oru offense Prosper Harrison Ado Esquire ne sema ono so adotu dwa na eno no na Ghana Football Association president oru offense Kurt Edwin Simon Okraku ensure nsem kakra adotu dwa kiremu edema sentrofo na edikan congress no oru offense Kurt Edwin Simon Okraku enso ekasa kakra edefa eneska emani benya the coach football ebekom ene Premier League no ezusika Kurt Edwin Simon Okraku. The business of the day obviously was to talk about the Ghanaian game, was to look at our status, to approve our financials, and to ensure that all of us in the football ecosystem are on the same page regarding our collective future. Generally, I think this has been one of the best organized Congress. Attendance was extremely high, and every member contributed towards the business of the day. One of the highlights of today's business had to do with the unbelievable amount of financial injection into the Ghanaian game across all levels of our sports. From the coach level through the women's Division 1 to the introduction of the U15 girls leagues across the country, where each RFA will be supported by or with an amount of 80,000 Ghana cedis, to the National Women's Premier League, where each of our WPL clubs
would receive 100,000 Ghana cedis instead of the 60,000 that we paid last year to the National Division 1 and to the Premier League, whose face has changed totally. We have already announced, or we did announce, that the total prize money for our Premier League boys will be 9,500,000 Ghana cedis. The winner of the league will take home 2 million Ghana cedis. The first runner-up will take home 1 million Ghana cedis. This is the first time in the history of our game that the FA is injecting, together with our partners at the Productions, this level of financial investments. About 22 Samara Friends Ket Edwin Simon Kraku, Ghana Football Association President, and so Edwin to a Chairman Sky Manibina Court Football, the Belgramo, Division 1 Sky Ebekomo. Na eno sada to the Chima Ghana Premier League from first and I said Obaji League no from 1 and I said from 1 to 15 no Ska Obiabenya and also Uriel France Ket Edwin Simon Kraku and Echimo Edit Wabaji League no from first up to 15 Ket I want to Chimo Ska Obinya no in Chimo de Mai and Sweeney. In our desire to make our GPL very attractive, the GFA will reward each club depending on your team's position at the end of the league season. Awards per placement in the season will go to the first to the 15th place team at the end of the season. The first to the 15th place team. So for the first time in the history of the Ghanaian game, the GPL, the winner of our GPL will take home 2 million Ghana cedis. For the first time in the history of the Ghanaian game, never before, Mr. Fred Papo is here, former Vice President. Fortunately, we have two of our former General Secretaries. They were very hardworking. Mr. Kofi Sia, Emmanuel Jima. Has there been the time that the Ghanaian game has seen this level of investment? The answer is no. Never before. What we are doing currently is to elevate our league, to attract and to be the best on the African continent. And when some of our friends are Ket Edwin Simon Kraku and so Eritrea na pɛn mu sam amana for na our referees Nisika so no Ket etirem sei at the Trans Central for. The business of the day also spoke about our enhanced incentives for our match officials, which is referees, supporting our referees with warm-up gears, official uniforms for games, 50% on transport costs. We have also improved their match day earnings by over 100%. What it means is that FIFA referees, the GPL, will earn 2,500 Ghana cedis per game. Non-FIFA referees will take home 2,000 Ghana cedis. Division 1 League referees, 1,000 Ghana cedis. Women's Premier League referees, 1,000 Ghana cedis. We are also ensuring all our 280 referees will be officiating our Premier League youth talents, showing in our match day squads. We thank all of you for the support. Today, the football family has united and spoken. The football family has united and taking decisive decisions that will impact positively on the Ghanaian game. And together. Yes, and to us, reference a Ket and so a kind of reference FIFA reference now. Mukodi match biana 2,500 Ghana cedis and ebeko edi amamo non FIFA referees no so no ebenya 2,000 Ghana cedis and anu achi no omo Division 1 and Women Premier League no so ebenya 1,000 Ghana cedis na say enu esema enu Congress no enu so ba so edemu sama eti for ejuma no so na afterwards no na twibo reference Kingsley was sebonsu dodo na friend Lord Zico ono ebegyina mum so edema Bechem United and ebusan say 3 times Kingsley wow, shy. About Ghana Football Association now. I think things went on successfully. We were expecting a peaceful atmosphere, and the delegates demonstrated that. So I think, on the whole, we had a successful Congress. So the one thing is that maybe you see it to be a bit controversial, but that's not the way I see it. What happened was, when it was proposed, the ESCO committee wrote to FIFA, and FIFA gave it the reply. So it was put in the convocation for Congress. And since there wasn't any sort of reply from any of the delegates or the clubs, I think it was going
to go through. What happened here gave a clear indication that people really welcome the 3 terms for the president. FIFA is 3 terms, CAF is 3 terms. So I didn't see the reason why we were just in isolation. So if we've been able to conform to normal standards, just like FIFA and CAF, I think it's a step in the right direction. Beba 22 sema oru afense Kingslo Sebonsu Lord Zico enso eretudana ewura Akwasi John CEO Edema Bibian Go Sars ono so 3 times no ono so kasaka kra erefa ho. Thanks for 30 years of no, it's not that. And yes, you get 3 terms. No, after the next 4 years, cut will be off. If members at say you have 3 terms, he must reapply and you vote on him. And to me, look at the status. Baby, now you can say ESCO members because 3 terms. Okay, the GF president, you know, I know my member. He is an ESCO member. So ourselves, more change. Say about that piano, we be piano. We say this is the way what to go. Me, I see it's a bold attempt on the part of the ESCO now to show us I say review your status because the conflicting of issues are different. Elsewhere, football caucus maybe over 3 years. Even FIFA has gone, CAF has gone, so I don't see anything wrong with that. The question has taken is really occur 3 times and then automatic teaching our kid evident. Already spoken about it. Me, I don't choose double standards in my life. I've expressed my opinion. Everybody knows that I said that I'm in for the 3 times. SOMPA Sports. Yes, my hero, John Akwasi CEO, Adama Bian Go Sars, Edu Jana Pedumusam, Ama for na and some of their thoughts on them with their career for Chinaba, near Sababi should their Canada, their Mayan for near Facebook or SOMPA 106.5 FM. So now you come on it, you farm and some Kakra and to us on family for an pay. Oh, join us now. Club friendly some Dona and so 18 AKOSUA WSG. Taro so edifi wan shebi ama Real Madrid SN4 e Monza any inter game no and do 2-2 Grasshopper edifi ma Bayern Munich and so SN kana ona se kam yunu mo so no etim baako and UEFA Super Cup and so 18 abaso e boy you no so hana sa adwumadi no and so ebetim abaso Paris Saint-Germain PSG and team friends Toriamo Space and so na e boy na no real friends Thomas Frank a head coach and as a manager at the my team friends at Toriamo Space and then a Super Cup ebasono we did munko kakra. Thomas, welcome to Udine. Another big moment for the club and another special occasion as well. Yeah, massive moment, massive occasion. Personally, of course, I look very much forward to it. It's very excited about the game. It's been a good pre-season. Finally, we have started, and now it's the real deal. And yeah, we're looking forward to it. Tell me about that for you, because I assume this is a really interesting challenge to prep for as a manager. Yeah, of course. We're playing against we're playing one game final against the best team in the world right now, PSG. So that's of course a huge challenge, but I think it's an even bigger opportunity. I think it's a massive opportunity for us, for the club, for the fans to win again, and that's the plan. About 22 some reference Thomas Frank manager and my Toriamo Space and so to the you know so amane PSG Super Cup no and also 18 abaso yenya no so nefa William Nsem and fancy me do for bar center Dr. Time that so e kan yen hobi na peda William Nsem na ba ya de bia to so no part for ni chemu o puku ase mahira na fa yare ne bra ni ntu ase nefa brand so na ntu ase enfa 0244774282 secure sanitary pad e ke ho oba bosuma akwantu be ko secure e de amawa me can for secure sanitary pad and the amawa na no pay sound so and na kasa mineral water yes the water of the moment and no kasa mineral water and I make for and so the amount and paint no we are budunsu so ebo na fimbi woni paduam no na san yi e de free hono e de amount ko now so ekwajo de 0206469430 we na bo afọ no promise asene Ransford and de me call Facebook from Safo Kanta yes sorry na djumadi aka etimato aso Mama nka bebe kakra fa makoma mu ne ho nkyerɛ obɔ me ne mabusua ho ban me de no hwɛ mabusua ti awon to aso so awon to aso so hwɛ mama nka kyerɛ me de mama sire da ne da me de no kyerɛ papa de tiri kwa sa be bia ye obi wo ho aba emeya hyase bio intimu ranom na mo kan fo mo sa oh Debbie Pepsodent 200 grams for no ho asem na ye ka yo eye kokoko Pepsodent kokoko promo no nie eye Pepsodent kese dada no a na ye de 25 grams aka ho jiwodie na ba wo busua ho ban na hye wo semu de FBA aji dragon crash win. Na fana moko. Yeko ye train wa garden ni. Na me pray ne. Mama javelin. Oh sa.
Na plate no so e. Mama, enye plate o, eye discuss. Yeah, training every say ya best ya inkunim difo. Mo asem winim say, ansa na mo bedi nkunim no. Mo hia hodin bebre. See ye chocolate taste ni tun chen a. Ene fota e what Swiss comunu kra energy boosting vitamins ni minerals a. E bon nkunim difo. Sisemo a. Mama, yeah dase. Me mo freya pomudi hu hia me. Twisco, power your dreams. FDA aji ejeje in kratso yatu. Dabi 70. Yeah, nye nipa bone. Dabi 70 ena ye papa. Dabi 70 ena ye nipa papa. Woni pa no na hia ne no. Wo china wo be sai hia no biu. Wishia nipa na ensa yo dabi ubehia ne baby foforo sanya wo na ubehia na wo ba behia no wo yire betumi ehia no onipa wanya ne no wo china ono so obetumi anyam entokwa na wo